EJJ 254. Get Tondo's finest. I'm telling you. Mambo inakuwa sawa sawa. Oh yes. Yes. Aga turikajira gatienda guthie micemeni no itagwo ni ari mucukuru. Ya kirathi. Eno ita clinic. Academic clinic. Ni wazo wakora ligikuma na tuma activities ko. Azeri mabataire gwika mwana aruto. Ni mabataire gwika mwana aruto. Kule mbona zile maundu mazio. Maundu baile nayo ngirona wone ti wega. Ni taru magi ugikora by the way sama ne ati rucini mukwambagiriria na activity ya kurorerwo ciana. Mwana waku gathio kihitukagira arimu. Na kwiro weaknesses yake na performance yake na haria bataire ko improve. Na mwira mwe nake hau. Yes. Watuika afternoon ri. Ni muguthoma kirathi kimwe mwina ciana na aruto. Nigala mo experience first experience. Exactly. Ya uri niki arutanizo mekaga. Very good. No la matinda maikaranagia na ciana kirathi. Yes. Komo aithie mwa kirathi. Ugaikara akwina mwana ukareta akwina mwana waku. Yes. Deskini yake. Yes. And the teacher gets there. Mwalimu wa Kiswahili anaingia kwa darasa. Ako pale kwa ubao. Kana wa mathabu. Ako na kidude. Na darasa thomithia mathabu mambia. Ndio algebra. Thomithia algebra. X plus y squared. A over B squared minus A squared is equals to 5. Is equals to 5. Find X. Find B squared. Ogoria maraku atiriri. Leo mularu ati ndo mu discuss mukayonda gikemo yako discuss na mwana waku. Nigala mukanaanza ala mona mbere mako yaguo. Yes. Ino kona by the tono ko ringi gatagati kuri mwalimu ukona magu kana mwana wake igu akeroke ataririo rie eri akoya soka kana nyambo yo mandika kalamu ko mandika na koko ni mugithi agite na mbere by the ukona ka ithabu riu akauga ukoya x niyo unknown o multiply by a 1 5. So automatically here you get to know x is 7. X is 7. Bas. Okay. Wewe mwena murugu ne murire. Wena murugu ne murire. Asa monela 218. Naanza na mugwanja.